Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para rabu, para taretan sekatir dekanin hajat tuan rumah minta tor-totor istonah pernikahan kainto aropaki ibadah lalampan para nabi utusan. Cuman istimewa na taritan pernikahan ka itu aropaki ibadah saya kesenengin sa kapinong mulai dari sekero sampai ke seteran pada seneng kapi mau dicacak setong panika jadi mun badai kanjeh tabai bucur ring tanda ke pernikahan keng lama te eber sanika jadi make odik karo tak pate beda parlon nampon sebagus tuling aliaki kopuran pakulu aki sakale. Napa boleh pakai aroma saberes pak tanda akabin panika parloi periksa panika takok kalero ora abengki sebab anak pak kanjeng nabi panika tak soka korek tanda abini tanda alaki panika faman raghiba an sunnati falaysa minni siapa orang saya tanda katang sunnat wabil khusus pernikahan Arya orang tak genar orang tak bener norong kok nyaman bahkan kulaku wila an haudi yaumal qiyamah dabada tabu sejelas nabi orang saya tak ndak norok sunan kanjeng nabi ropan pernikahan kulaku empengo cetakah tak bisa ningalin katalakeun kanjeng nabi apa boleh ngampong aing ningale tak ningale punten artinya bektona orang pada ahang pelkak lapar kapi parloh dek kesombongan dek kebentuan dek kering paring aing telakeun kanjeng nabi orang saya tak anda bini tak anda alake pada kata akhirnya beri ngampong punten ya pakai kerung naja ala pola apa boleh pacet ben kanjeng nabi nang ide bulain miskinun malla zaujatalah miskin nisbah inah orang saya tak andi keluarga lebih pahlap kelap ngak mangken panika ting malam apa saya raga emun tak andi bini tak kerogeng ragengan karo make gendeng yobu Allahumma sholli ala Muhammad tapi tojuna pernikahan pun apa litas kuno ilaiha kangku ingale kacemperan makanya orang ajelana kin pernikahan pada kotu siap kalaban zahir persiapan batin makle eparingin berjember odi alhamdulillah tak jemberan panika taretan benih nang Eropa nah benih nang edenten nah benih nang ekakan nah tapi kejemberan nang kanto akan didapatkan kejemberan sehakiki ketika guleben sampian ongku bisa menikmati ibadah ke Allah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub makana gule mesen dek Hasan Basri pagentang jong takwana pagentang badanah pagentang akhlak ke ponumpoh dari bucur katamperuh mun pahdus nus nering bucur kan pas palang le nikah beni karo Hasan Basri setoduh malo sing ngateraki benreng bucur sabucur norok pi engki tinale bedenas panasna untuk nas panas ende malarat saya nomor 2 kayak ngain Hasan Basri ben pakabin ben bini najia jong isro kebayana ya enggak leki dapat ada nak ben pakaro karo entar pai kepayan beni tadi satpam ben dena enggak leki pakaro to hui kan semalam to kok kekerengi kepai jadeng gendeng papuang ben dena dia Allahumma sholli ala Muhammad syukur mun tahun dateng lebih sabri kompoi kamatuana pokok lo halal kafilah mulai dibunat tas kebun bebeji halal tapi dente iya nak cik ruka buruh mau temu marin tamui marina Allahumma sholli ala Muhammad keng senga tang pesen setong jong mun tero kaparing nak foto soleh solehah cik kalau pai bismillah na ya Hasan ya onggu tahu ki ya bensan Allahumma sholli ala Muhammad engki saya paling penting taretan tore perjalanan odik pernikah benih kempang tapi penuh dengan tanggung jawab penuh dengan halangan dan rintangan tapi setujulah akan bisa diatasi dengan baik
kalaban barokah doa nah dan kula ben panjenengan saja makanya secek kaparlona doa aki nak foto saya kedua manter terosah kenging kabelesan ben pertolong na Allah mengarungi bahtera rumah tangga yang baru ajelenakin odi siap mandiri melepaskan ketergantungan dering sepo dan lain-lain untuk bisa ajelenakin odi berdiri di atas kaki sendiri. Hanya dengan pertolongan Allah jualah semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan harapan. Mila dipanikah nyereng dan kulah ban panjenengan sami-sami nyuunakin nak foto sekadua mantir terus kenging barokah kenging rahmat kenging ridho Allah amin ya rabbal alamin mantir kaparing nak foto soleh soleha ketika cemperan dek ka Allah ben Rasulullah dari kecemperan dek ka bangsa sepo ben kuru-kuruna ketika cemperan kapungaan dek ka tantretan muslimin muslimat amin ya rabbal alamin sapanikah sakater tor singkat ditenkula orang langkong nyuun maaf nyuun sapora hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.